Tubahaye ikaze kuri radio televiziyo Impinduka mwe mukurikira gahunda zayo. Uyu ni umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika mugezweho buri wa gatanu w'icyumweru muri yagezweho nanjye Karuvayari Binteke. Tubibutse kandi ko mushobora gukomeza gushyigikira radio televiziyo yanyu musangiza inshuti zanyu gahunda zacu. Reka y'amakuru tuhere mu gihugu cy'u Burundi aho banki nkuru y'u Burundi yatangaje ko uhereye kuwa 7 Kamena 2023 inoti y'ibihumbi 10 n'iya 5 y'amafaranga y'u Burundi zakozwe muri 2018 zigomba kuva ku isoko zigasimbuzwa izakozwe mu Gushyingo 2022. Guverineri wa banki nkuru y'u Burundi Murengera Ntwari Dieudonné yasabye amabanki n'ibigo by'imari iciriritse korohereza abakeneye kuguranirwa izo noti. Murengera Ntwari yavuze ko impamvu ziri inyuma y'izi mpinduka ari ubwiyongere bw'amafaranga ari mu bantu mu buryo budakwiye bigateza ihungabana ry'ibikorwa by'ibigo by'imari bibika y'abakiriya bikanatanga inguzanyo. Kubwe ngo hanagaragara ibura ry'inoti mu bubiko bw'amabanki n'ibigo by'imari iciriritse bigatera ihungabana ry'ibikorwa byo kwishyura no guhererekanya amafaranga. Banki y'u Burundi yatanze iminsi 10 nk'igihe ntarengwa, no kuvuga ko iki gikorwa kizarangira ku wa 17 Kamena 2023 nkuko tubikesha Iwacu Burundi. Abafite inote z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 z'amafaranga y'u Burundi zakozwe ku wa 7 Nyakanga 2018 bagomba kuzishyira ku makonti yabo mu mabanki no mu bigo by'imari iciriritse. Abataragira konti basabwe guhita bazifungura kugira ngo iyi tariki itazabarengana. Ku wa 18 Kamena 2023 inoti zishaje nta gaciro zizongera kugira ndetse ntizizongera kwakirwa n'amabanki. Muri iki gihe cy'iminsi 10 ntawemerewe kurenza miliyoni 10 z'amafaranga y'u Burundi kuri konti y'umuntu ku giti cye ku munsi, naho kuri konti isigaye n'abandi bantu ntagomba kurenga miliyoni 30. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraherutse gutanga integuza ko hari gahunda yo kuvugurura amafaranga ku buryo hari abari bafite inoti zizahinduka ibipapuro. RDC inzego zishinzwe iperereza rya gisirikari zasatse urugo rwa Moise Katumbi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'umujyanama we Salom Idi Kalonda Dela. Abantu bambaye imyenda ya gisivili ndetse n'abasirikari binjiye mu nzu ye iherereye mu gace ka GB Kinshasa basaka munsi y'ikintu cyose gihari. Bivugwa ko bahise bakomeza mu gace kazwi nka ma campagne muri icyo gikorwa, ariko noneho bagambiriye inyubako y'umujyanama wa Moise Katumbi. Uyu mugabo yatawe muri yombi kuwa 30 Gicurasi ubwo yari mu nzira agana ku kibuga cy'indege cya Ndiri ashaka kujya i Lubumbashi hamwe na Moise Katumbi n'itsinda gishaka Ensemble pour la République nyuma y'urugendo bari bagiriye i Kinshasa ahabereye imyigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Kwa Katumbi hasatswe adahari cyangwa abavoka be, ahubwo ko umuturanyi we ari we wifashishijwe nk'umutangabuhamya. Icyakora ngo nta kintu babonyemo kigize icyaha. Uyu muturanyi ngo bamusabye ko abasinyira ababwira ko bagomba kumuha kopi y'iyo nyandiko, abyanze barigendera. Naho muri Kenya abarimu 3 bo mu ntara ya Nandi muri Kenya bahagaritswe na komisiyo ishinzwe abarimu TSS kubera imyitwarire idahwitse irimo kurya ibiryo by'abashyitsi no gusindira ku ishuri. Iyo myitwarire idahwitse yagaragaye kuri abo barezi mu matariki atandukanye muri Werurwe uyu mwaka ku ishuri ryisumbuye rya Lelmoko mu gace Kache Sumeli. Ku ya 13 Werurwe abo barimo 3 binjiye mu biro by'umuyobozi w'ikigo ku ngufu maze barya imineke yose yari irimo ndetse banywa n'amata yararimo. Barangije barasakuza bati ubutegetsi n'ubwacu. Nyuma y'iminsi 3 ku wa 16 Werurwe 2023 abo barezi binjiye mu gikoni barya inkoko zari zigenewe abashyitsi. Iyo myitwarire yaje gukomera ubwo bari mu nama y'ishuri bagatangira kuririmba indirimbo z'intambara, ndetse abo barezi basabira umuyobozi w'iryo shuri Matthew Koliri
kwimurwa kuko ngo yari umunyamahanga. Nyuma umuyobozi yarimwe ajyanwa ku kindi kigo, naho abarezi bo bahagarikwa na komisiyo ishinzwe abarimu kugira ngo hakorwe iperereza. Ibyo ariko byaje guhindurwa n'urugaga rw'abarezi b'amashuri abanza n'ayisumbuye muri Kenya, ruvuga ko ruhaye iminsi 21 abaregwa ngo bandike ibaruwa bisobanura ku byo bashinjwa ariko batari gukora. Tuyasoreze mu Rwanda, aho Minisiteri y'Ingabo yatangaje ko Minisitiri mushya Juvenal Murizamunda uherutse gushyirwaho na Perezida Kagame yatangiye inshingano nshya kuri uyu wa 7 Kamena 2023. Minisitiri Juvenal Murizamunda yatangiye inshingano nshya nyuma y'umuhango wo guhererekanya ububasha na Major General Albert Murasira yasimbuye, wabereye ku cyicaro cya Minisiteri y'Ingabo ku Kimihurura. Uyu muhango wabaye nyuma yo kurahira imbere ya Perezida Paul Kagame kuri uyu wa 3. Perezida Kagame yibukije abarahiye n'abayobozi muri rusange ko umugambi ari umwe wo gukorera igihugu mu nzego abayobozi abari bo bose baba barimo. Ihererekanya ububasha hagati ya Minisitiri Murizamunda na Major General Murasira ryabaye hari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant General Mubaraka Muganga n'abandi bayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda, kimwe n'abayobozi muri Minisiteri y'Ingabo. Murizamunda yinjiye muri izi nshingano avuye ku mwanya wa komiseri mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS, umwanya yagiyeho muri 2021 avuye muri polisi y'u Rwanda. Yahoze ari umusirikari kuko yimuriwe muri polisi muri 2014, icyo gihe yari afite ipeti rya Lieutenant Colonel. Nubwo imyanya y'ubuyobozi yayigiyemo nk'umuyobozi wungirije wa polisi ndetse na komiseri mukuru wa RCS, yabanje mu ngabo z'u Rwanda ndetse yarageze ku rwego rwa ofisiye mukuru. Ubwo yagirwaga umuyobozi wungirije wa polisi y'u Rwanda muri 2014, Murizamunda yarageze ku ipeti rya Lieutenant Colonel. Icyo gihe yari umuyobozi w'ishami rishinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro, Peace Support Operations, mu ngabo z'u Rwanda. Amakuru ya none kuri radio televiziyo Impinduka tuyasoresha aha. Mwakoze kubana natwe, turabakunda, naho kuwa 5 utaha.